3, 2, 1, action. Asibingayo babukele emakhaya kwingonyama TV yabunomali engodlungudlu imondo ethiwa imondo incwadi ningafundeki ehlule abafazi abantu abafunda behlula ukhiyo labo ngokhiye namhlanje sihleli nabelaphi futhi enibaziyo ngaba sinomkhulu sthathu ukwazi ukuvakashela futhi ekhaya yamazi futhi abantu ngisebancedile isazi sezulu umathound ke umathound kade siyombeka umathound le kuphi kubi isiphako besiyombeka namhlanje futhi ukhumbule ekhaya uzosibona ekhaya khehla ngicela abantu ake sibingelele Dr. NGONYAMA sibingelela abantu sibingelela nabelaphi bonke saphile emhlabeni sivezwe sizosiza abantu baguma abantu omhlaba ugodo olungathwaleki abantu bayathwala basinde kanti bathola ingcwaba endaweni yasePola Park la ngithulana khona uDr. Sthathu khehla nabantu bayakudinga futhi bayazi imisebenzi yakho ikhona into yokuthi khona umuntu owamenzela into ekuthathile imali into mengifonele kubonela ekhaya wamqinisela umuzi uma uqinisa umuzi wabona umthakathi lo beganga ekhaya so nanga umuntu uyakufuna ke ngoba kuningi okwenzayo phela uzokutshela abantu nawe nanga umuntu ukutholaphi la engithulala khona ngithulala eThokoza endaweni ekuthiwa iPola Park ngoba iThokoza indawo enkulu kodwa kunendawo ngokuhlukahlukana indawo yakho kuthiwa kusePola Park la engithulala khona inamba ithi inamba ithi 067 259 0755 asiphi 067 259 0755 khehla asikubingelele nabantu emakhaya akwengibingelela ababukeli bonke namhlanje isazi sezulu bathi madolo yafihla ushayisa ngomuntu yophula bekusasa bathi sigadagade sagada zabantu bonke ngoba safa savuka singavukanga savuka imisebenzi yayikhulumela yona akwengibingelela abantu bonke emhlabeni wonke ngila namhlanje uDr. isazi sezulu abanye bathi Dr. D isazi sezulu ku Facebook uyangithola ngaleyo ndlela ine futhi inamba yami ethi 076 871 6712 076 871 6712 ngitholakala eJimmiston mawuze eJimmiston idolobha engikhandele nalo yili likhulu and then ngihlala eRamaphosa kuselokishini la ngihlala khona usuke eJimmiston ugibela ilokishini mawufike eRamaphosa uwehle elokuzeni erenkeni yakhona bathi kunesekele abazi kunesekele lapho mawususesekeleni so sengikwazi ukuthi ngakuthatha uze kimi kodwa ngithi abantu bonke abangaziyo bazongithinta efonini yami bangithinte futhi ko Facebook nako TikTok nako TikTok ngikazimulo Mr Nkazi la ngikwazi ukungithola khona yebe ngisazoyenza yakuthi ngoba phela ngibuye ngihluleke kwezinye indawo zako TikTok nani but ngisazoyenza ebasic mina yebo siyabona baba mathound naba abantu bengela abantu ekhaya futhi uzophinde wabuye ekhaya bengela abantu onibafuna isiphako bafuna emhlanga abantu abantu babe bakufonela bayafuna Witbank abantu koMiddleburg naba abantu mathound abantu abakubukayo manje awukhulume nababengelele nokuthi utholakala yanibingelela lonke ngomhlaba uDr. Mathound la ubele impompo esiphako ngikhona lana ngisabuye ekhaya ngikhona ngifika lana labana ade bekuhlupa mathound abathakathi bakuphethe kanjani manje sama zakubeka ekhaya lamanzi bensaba manje bagijima namadrata abasangeni ejardini lento ingihlupha kakhulu ngiyayibona nawe hayi ayisanamandla umnikazi wayo ngibona straight ya manje ngithi hayi manje ngindoda amadodeni ngoba uNgonyama ukunikela induku umuntu okufunayo ukuthola kanjani ngoba bayafuna bangale banika abantu inamba nokuthi ukuphi kahle la ukhona mina la ngikhona esesiphawu kwemzansi inamba yami ethi 076 710 4342 ngiyisela futhi 076 710 4342 Dr. Mathound abantu nangu Mathound bantu bangalese ngibala indawo Mathound ngathi umuntu uyamgeza umuntu uyamnika impilo ngiyamnikeza impilo uyahlola na ngiyahlola yonke into ngiyayenza manje kulungile sibongele khehla sibongele khehla umuntu uyamnceda onamathunzi
iqiniso lihle angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa iqiniso lihle umuntu usuke namathunzi ngiyamnceda kakhulu but into esongiyifuna kusuke kumuntu ukuthi ukholelwe kangana ngimi angisho ukuthi bonke abeze kimi but umuntu osuke nawo amathunzi vele into engiyenzayo ukehla yes okay ngibonga nanga umuntu ufuna ukuvula inhlanhla evula inhlanhla inhlanhla ngiyayivula kakhulu noma ngabe kuthiwa kuyahlukana but ngiyayenza ngokuthi ngoba phela mina ngisuke ngisebenza ngabantu umuntu usewuye ukuthi usukweze kangakanani ngokwezinga lakhe asuke liphethe nanga umuntu ufuna igubhu unazo igubhu ngisebenza ngazo kakhulu ngoba ngigcine ngithinte namandawo asuke sengisebenza ngawo kakhulu ngoba mina ngokusebenza kwami ukuphahla yikho kubalekile mangisuke ngikhuluma ngamandawo amandawo sothinta nabantu abasuke sebesebenza ngaphansi komhlaba siyothintana namanzi kodwa ngifuna ukukhuluma kakhulu ngoba ekubalekile ukuthi umuntu angithinte afike esigodlweni asibanika abantu inamba sibaleka 076 871 6712 076 871 6712 Nkulu Sthathu nanga umuntu ekhaya impepho iyasha uyayishisa kodwa manje kumosheka izinto leyo muntu umncede kanjani ile esuke ibalekile ukhuluma yami ukuthi umuntu ahlole ukuze kuzobonakala ukuthi yini lena yenza ukuthi impepho bayishisa ingasebenzi okay usefikile kuwena ke manje usehlolile umuntu uyakwazi umkhipha empepheni noma umbuyisela enkinga zempepho into esuke ibalekile uma ufika kimi sibuka into ekuphazamisa empepheni ukuthi mina ngikumisele ngokwami uphumelele entweni nosuku ufuna uphumelele kuzona usungakwazi ukuthi mawusunamandla ukuthi ulungise indaba yakho nempepho nomsamo wakhe because impepho ishiswa ngoba usuke ukhuluma nomsamo wakhe ukhona intikoloshe utiloshe hayi angawo ukhona angawo utiloshe manje uyahlupha utiloshe uhamba ulala nabantu bonke laba nathi sibhoko umuntu uyasifuna ya isipoko emkhulu kuke kwehlukana ukhandwa isipoko kodwa nathi sibhoko umuntu uyasifuna yes umuntu uyamnika naye isipoko ngiyakunika mkhulu ngiyakunika isipoko ngoba into esuke ibalekile ukuthi umuntu yena usuke efuna ukuze umuntu uzokwazi ukuthi umncede ufuna mawufuna isipoko uyasithola isipoko mawufuna isigubhu uyasithola ngoba lento kuyahlukana mkhulu ukuthi ufike uthi ufuna into ethize kanti awunalo ulwazi layo kuhle ukuthi mawufuna isipoko uqale ubuze kuqala ukuthi mawufuna isipoko sinjani ngoba uyayithatha into mase isixaka uzobuya kimi mina fakile angidize umbhede manje umuntu isipoko mina fakile mkhulu mase ixaka uzobona wena babukele emakhaya umkhulu Sthathu kodwa uthe ngisephola park la engitholakala khona inamba yakho nabanika ba engitholakala ngayo 067 259 0755 siyabonga ngamakhaya ungonyama ngudlungudlu ikhomenti yakho ibalekile ebese omkhulu uyabalandela uyabathinda baba ma1000 baba isazi baba Sthathu siyabonga siyanithanda kodwa inamba zabo nendawo zabo zikhona lapho siyabonga nisale kahle siyabonga